Dakasite like Sharem ka North East United Football Club ha Karang Legit United Football Club. Penibor Karang Legit United Football Club menta ka Janmet Persya ka North East United Football Club. Sakhendiat jan lim lendang ka North East United Football Club hakmat Karang Legit United Football Club. Ka jinglakai ka beitanat ba ha pedeng ki player ka jelajongi Persya ya ki player bari jong ka North East United. Halftime la yo Karang Legit Football Club Argol ka North East United North East United shigol lengba ka penalty blashut da ubeki oram. Kineki artli ki gol jongka Rang Legit United Football Club latap da W yaw pniaw bad umdor. Kilong ki gol bi tenat ba ka free kick blashut da W yaw pniaw. Tlan dena ding gol ka bok jong umdor ka bol kelawan ka kejat jong da ka basuk tap ya ka gol ka baar. Hak minit ka nyaw pusau ka North East United kelanyon teng badai hakane ka minit ya ka ba Jairo Semperio loyo mantap ya ka gol penyakai jong ka game kelakut artat setang kendiat minit lang bajong ka gol bat dai ka gol ke bala penyakai sendon ya ka game hapdeng ka North East United Persya ya Karang Legit United Football Club kublai shibon perlok share like but subscribe